Nĩ thaa ithatũ na nusu na yani tũkũthuranĩrĩte kĩrĩ nteto cia wero thaa ithatũ. Gĩkaro kĩa gavana Mutuma na kamĩtĩ ya seneti ũtĩra ũrĩa kwĩrĩrio coke biũria ũkoniĩ ũtũmĩri wa mbeca kĩrĩ ndwang'i mwanya cia thirikari Meru. Atongoria ba Mombasa kuile ba kĩama kĩgĩrĩrwo kũruta mwerekera yoyo kĩsiasa tuko ya rũyũ. Musafara Yoweri FM kinya kaunti ya Tharaka Nithi akari pakiona kanya ka ukenanira na tangazaji Bawero. Kiri aro siasa tukborwa retu rolelia ndunga chekindiki kuingia kaunti ni ya Meru pamoja pakiwa ni siasa na bangi weti na mbere. Mwana mathithio ni Maureen Akiremi. Kwa itarambere burunyuma yawe kwithira kinywitho mumayo bisi ngavana Meru Mutuma Ntwethingia na kinyite mbere ya kamiti ya seneti ya kuthuya utumiri bwa mbeca cia mwingi ucoke biuria ukoni utumiri bwa mbeca kiri sibitari ya Meru level 5 mwaka yokigina yo 2023-2024 amona buwe karaoke ni kithirite nendikitira seneta bakiromba kanya kwithira bakili ba bari babongwa kiaria ngavana Mutuma awete Meru netitie boya na itariria na chumitie kwithira nende icokaniria watimbaru kendo otira Meru ni wita mbere urakubatere. Antone Kathenya na ripotie. Gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwethingia muthenya omri ararembela kamiti ya gusunkuna utumiri bwa mbeca kiri tengo nkuranija thirikari ja kaunti gikaro kia omndi kiri kia mbere kumanyutho muma. Chair, we are glad that we got this opportunity to come and hear from you. Kile mauntu maria makinyire gavana Mutuma mbele ya kamiti ino ilali gusokebela bya mutari munene wa madhabu kile utumiri bwa mbeca kire kambuni nkurani ja roji ja kaunti ya Meru utumiri bwa mbeca kile municipality ithatu ja Meru amona thibitari ya Meru Teaching and Referral Hospital musema ni ojo omndi aitho tathithika nontu ba musema ni ongo akamukonja maseneta ulo kwambagire ndakinga intare nyuma jekaro ino mwekaliri to kamiti ino Godfrey Osoti ni auliti gavana Mutuma Ntwethingia kunenkanira masoko kirima mwe mamonto mara kamiti ino yeledi tulo ali gavana kawira mwangaza mwakwangili jere na milongole na idhatu makoni na itengo ino na kunenkanira masokyo mega mbele ya musema ni yongi kudidika. Governor, we will direct that you have a look at the issues the committee had pointed out in its letter dated 19th July 2023 because it is our hope that the issues that we had identified for Meru are addressed, which the regime that you took over did not fully address. This committee also looks at the audited reports for municipalities. And a number of counties have audited reports, but Meru does not have audited reports for its municipalities. Meru municipality, Maua municipality, Timau municipality do not have audited reports. And the reason is that the county did not submit financial statements for these entities for audit by the Office of the Auditor General. Akiale kile musemanio jo gavana Mutuma nele dijete no menyu bwa montu mama monde na nene nkanire wirane bwa kunenkanira masoki mana mabaterie mbele ya kamiti eno. We are well guided on the areas of concern, the management of the 3 municipalities, management of Meru Teaching and Referral Hospital, and the general well-being of the Meru County and the people therein. So I want to appreciate that you pointed out a number of areas that we are going to work on. And we promise that we are going to put all what it requires for us to give satisfactory responses to the areas that you flagged out. For sure, most of the issues have not been addressed. And if we want to help Meru, is to ensure that all issues raised by the Auditor General, if we want to help all these institutions in Meru County, as a Meru Senator,
I would love to see all these matters addressed. Gavana Mutuma Ntwaithinkia akirithia kaunti ya Meru yelekere arega nontu kwa thaa ino kiri untu bula busoketie sore bonde kiri kaunti no. Chair, there is we've restored the donor confidence in Meru. Many partners and fled away because of the turmoil, the uncertainty, political wrangles that were there for the last 2.5 years. They are back, and we are happy that Meru is headed in the right direction. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Gavana wa Meru Mutuma Ntwaithinkia na atherete mere yawe nyuma yetu makiki kujiro mitandao ni nyuma yawe kuri rais kwa karibu Meru rutha kwambirio kama jau na nyumo ingi chekithaka kere na Weru TV na njira mwanya. Mutuma atherete nende akiwa atumire njuno tarehe wendi bwa Meru kukundika kuma kiri kiingiro ke National Park yore akari bana roki wethera betetheka na Masai Mara. Mutuma atherete nende akiwa ne ariani baba kisiasa bachumite utumira meri kenda kumura haritie nyuma yawe kwithire kinya mbere ya kamiti ya Senate ya kuthuya mantu igie utumiri bwa mbesa. Gavana wa kaunti ya Meru Bwana Mutuma Ntwaithinkia akwithire ni karo ya kamiti ya bunge Senate speaking ntuko enarua mbere ya mbere rugendo rocho kanene kaunti ya Meru itumureberie tomurungi kana tomuria kioria kire ntu baba ingi bakwenda kwa gichokyo kyawe kiure na kyo yokari atere gavana te omanisha okyo kama njogu na renywa nke ya kuwa toa kama njogu indayanete background information kauwa nonto Ameru bakorwa na wanyama ni nonto ngombe barithia ngombe iboka meria, and I'm so proud as the governor of Meru to report that daily milk production in Meru ni 560,000 liters. So togi kumairia koriteria na turithitie ngombe cieria ndaciuria nimbi biongwa tukuona kiri wildlife, nimbi tukuona kiri njou, nimbi tukuona kiri giraffe, nimbi tukuona kiri buffalo. Ndona opportunity, perfect opportunity mbere ya His Excellency the President and the entire team ya Kenya Wildlife Service ndabera nende nonto batu turamenyekanire ya kamiberia na ito the best in the country kukameria kana ku produce milk. Ilazima to exploit opportunity ya wild animals ila tuena sio especially in Meru National Park na ilazima tuoneria kire nyumo hii. Kenderea Gavana Mutuma na shokera ringithania kaunti ya Meru na kaunti Narok na Samburu ile chithero chigunika bunene mono na mito mambitisha kithaka akiwa kinya Meru ni batera kudure kigunika u ora tukoneria ni wanyama ba chunkube ya baturetera ndola mbecha yuchi onde itebatire wita kire national government. Meru County nonto we are the host itweto kuumia nonto bwa these animals, itweto wikaria, nitweto ko lose our property, nitweto ko lose our lives, na ntendere kuwa nyama nonto inkomenya nyama itebwa ndeta kiri ruterero eria nonto batu tore akami corona korobara bare mu chairman one yo indaize baka understand dawa tokame ikuona kanyamono na njousia Meru lazima katwa ikama ite kami toaikama Meru National Park ndienda kuendelea kuromba president na relevant stakeholders ilazima tondenkerwe Meru National Park. Kingi Gavana Mutuma na shokera rikithiria Meru kwa mono akethira gikunja shati na kwethira gikirira tobe gwitangoge kenethira gitonya mashinani gwitira ntongoge akiuga kaunti Meru ndatigire tomotorone jo munene mono na no mwanka linge bakwethira karanthe goro ajwegera na kuthambia wala no karobishine mono nari ngambicha ogara ofisine muno okay ikioria gikia gokara ofisine muno ni onto bobo ya no onto gokara ofisine kande officer ni bono onto gokara ofisine why nde kara ofisine toke invite kana toke banga we are laying background in background we are laying a strong foundation twina investor bakwenda kutugurira avocado cietu twina partner bakwenda kutugurira macadamia
twina partner bakwenda utugurira marigo, twina partner bakwenda utugurira miraa, twina partner bakwenda tupatina nabo mantune ya coffee, twina antu bakwenda gutugurira kawa, nende nteto yu itemea kubwithikira barabarene Kanyonyi muntu, itemenya kubwithikira nara turamatuka ruiro twitite no nturuiro ruiro ruratumite antu bau baura na jabona ubotengani bonge na kirikithiria Meru atithiro akibaringa nthegoro gavana Mutuma na thomberete ulito kirikaniro kiawe kirekire ntuwe kunyumuma Meru ndabwira iboyete kuona mantu amanene no ntu mwathani na mubango na batwe na muno twambiririo kama njou tato sieto igobua iwaya nke reporter Ndoshoru TV kumaja kingine ngine kineki musho Nairobi mbita Boniface Mongera. Atongere barana ne bakia makia Bas Canada Devolution Empowerment Party ne babwithie timu semo ni kwibangania mbere musemo yu munene yu member yule kwirira kubwithika ntuko ya royo mwandiki munene wa kiama Kemera Large Mwendia na tumiretia tiruyo kiama kigethira kikiana mwerekera yo kisiasa mbere ya kithurano ke mwaka yo 2027. Muchema jura turina juna arua ni muchema jua top organs cha kiama kia Bas na area turina National Executive Committee ya Bas na nara tukarinve na members ba County Assembly ba Bas na ibuje turina members mirongo-iri in the Meru County Assembly into the second largest party in Meru County Assembly yonto ewenge enanto 21 na leo tulinganiri pia na branch executive iran savagaja secretary general nekenda tulikania mantu janganona mbere muchema no joro uju jwa delegates convention ira tukathithia jojo ni muchema no jwa consultations I muchema no jwa uchokaniria mathuganio nekenda tuthira twina agenda na twitikaniria agenda ya muchema no jwa uju jura jukethwa jwina delegates nara delegates chetu iri drone kana iriti kuma county nara iriti kuma NEC members ba county assembly aspirants betu na sub county chetu na representative baire kuma wandine chetu ira 45 kwa utukarite ndini kenda tuma na political statement nikenda tuma na political direction ira toka antubetu ruju kiri national kiri county delegates convention. Therefore, Rojo nero tukethira twina clear statement iriega twira ura twitite ya kiama kia Bas iriega chat direction ya kiama kia Bas iria ikaeja na mwerekera ya kiama kia Bas. Musafara Yoweru TV yo Kinyamature ne kuatria na uwe mutegeri ni ukumete ntuku yishiliara ntuku ya duwari ya tangazaji Baweru FM bedri tobaina kaita ake yo Canada na Kariba County ya Dhrakanithi Shiriota unusia chokori ya chuka gatonga marimanti na ingi nkabo Weru TV ni watandirite na kambuni nkabo kumenye diakari moguni etumi na kinyago menyora bomba ukide miture yo kilukira kambuni hiji ntuku ya royo Musafara yo kedha yo Kinyanteres Cheburi na County Siuru mbere ya mambura ya manene iraye teri teras makutano ntuko ya Jumapili Morgan Mwiti katumenya thia nkuluki Musafara gukungwira bathira miankena na ya kamimeka urefe muthenya gwemthi ambere maratira dagina barokire thokoni ya keria mwankani wa kaunti Muturi ya Meru na kaunti ya Tharaka-Nithi Are you ready? Wote wakwera mukari wa keria wote ikiwa ni kaisani ya Weru FM Musafara urehem de tangazaji ba kamemea kaba koranagiria imwe kwa imwe na thikiria bao makeno materi kwina arembo bobenge ba Weru FM mafandi jaire weja bokethania kerogona keruja Kenya halo tuko ya kuirwa nterechekeria na ratangazaji ba Weru FM na Weru TV ba ukinyete kendo chamaniana na mashabika kile kongwira miaka nana ya Weru FM nkiribuza Weru TV kuma nterechekeria Metro Phineas Imana Raniriaga kikinya thikiria babengi bakwigwatagira biegwa nkutho kuma kiranyanya bakamemega ka Tawina kambuni ya mtu egwetwa Kabagara tego unge bwana mwela Kabagara una bati ya kisasa ya kina
Nagua tendera oroko na si alimeto ndebura ndo ndani ya shukuru ya Mitongo National Polytechnic shilingi ngiri 5 wake dokorania nawe Revenue Authority tunawatangazia program ya tax amnesty. Kama uliwahi chukua pin na hujawahi file Tharaka University rete ndimo torere wa Tharaka kuma Marimanti mwangantora chonje cha Tharaka no magungu gaka no ronga tiatona nkethi cha Tharaka University nkethi ngecha Professor Peter Modiongi VC wa Tharaka University neturera mundu wa wonde karibu sana Tharaka University tuke tudome kozi cia nursing kozi cia watho kanaro cia education kozi cia agriculture na kozi nyingi sako tuwataneleza na Wero TV tuenda boja na solution sako na kila mtu whether awe mremi whether awe mfanyabiashara wewe karibu solution sako itoiria asset financing unapata na shilingi 55 kabisa. Ukinunua 2 unaongeze Goro mwana wa tata nchamba kumabwa nkondi na nwatirati wa nyuma kiriko bakundi rwimbo rutari marei kwanjiria keria barathi chogoria Nyambura ya jinya tonge baire chuka kano akathwana chia kariga Marimanti runda chukuruni ya Tharaka University Othimana rikiogo gabara utukira bwame omponi Igwarira muthenya gwa ruba kwirigirwa kuinga musafara uyu bwa kaunti Mutori ya Meru nkiripotera Wero TV kumantere Tharaka Bito Paul ogwa kabithe Mutongere wa kiama kia PNU Peter Munyanumo atongere baraba kinyete nteresi cikuru kaunti ya Kitui ikarokira kigwatiwe ne mutongere wa Wiper Kalonzo Musyoka ne karokira kiriri kurita mwerekera ya atongere barutere Royani Duraba tongere tuwe ne mutongere wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua hamwe na tongere bangi baraba kinyete kiri karoki ni mubangani wa kiama kia DCP Mithika Linturi. Contrary kwa yale watu wanayotaka kufikiria, timu yetu wale viongozi wamesema ni lazima wasimame imara na waseme hapana kwa uongozi dhalimu wa ukatili, wa ukora, wa kuwanyanyasa wa Kenya, wa kuwaua wa Kenya, wa Mheshimiwa William Samoei Ruto lazima tuutamatishe. Tumetoka kama majirani kutoka Meru na ndugu yangu Peter Munya. Tukiwa hapa siku ya leo tunataka kuambia Wameru wote wako kwa grupu hii, tuko kwa hii gari kuiunda, kuifanya lolote linalotakana ile tuhakikishe ya kwamba tumesonga pamoja. Sawa? I want to say I'm very happy that we are here today. Na Munya niwaambie ni kiongozi ambaye tukishikana na yeye Meru itatetemeka. Leo kuna wale hawatalala. Mtatuunga mkono? Tusaidiane tuende namna hiyo. Na tukakata kauli moja ya kwamba tunaungana na viongozi hawa wengine kwa muungano wa opposition kuhakikisha ya kwamba ni one term. Semeni one term. One term. Kenya tumeingia kwa shimo kubwa na hakuna njia ingine ya kujitoa kwa hiyo shimo ambayo tulijiingiza sisi wenyewe. Lakini ni sisi wenyewe pia tutajitoa huko. Si ndio? Tumesoma ile masomo ambayo inahitajika. Ujinga itakuwa kusoma somo halafu unarudia hiyo makosa tena. Jezimbo. Jezimbo. Kwa hivyo mchukue vitambulisho, mjiandikishe kura. Na kwa mtandao mtusaidie. Si ndio? Kwanza hii Kasongo anaogopa nyinyi sana. Anaogopa nyinyi sana kwa mtandao. Ate ground inasemaje? Harambee. Wewe Ruto.
Wewe Kasongo, wewe Arap Mashamba, wewe muongo, wewe mwizi, wewe Kasongo. Asante sana. One day Jesus was coming. Otonekanya kakunoka nchokerete nante toingi. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Kwa miaka 8 Weru TV na Weru FM 96.4 tutemaga kagira bangi bakona nkinyiro ntuko ya kiumya tariki 16 tuyenda ukungwira miaka 8 nawo mutegeri na muthikiri wetu tukambiria ntuko kanisa nerukiri aya St Stephen Catholic Gitoro tushoke mwana nkado daida turukiri kumisia ugoro twikire dancing shoes tutemanya area terrace makutano kuna bahali nafaa kwenda nani zai tukinye wimbo tugite keki tukenere myake 8 ya gwita Meru mundune twabareta werune wimbo ugakundwe ni asani ya vini mukali iyo Mateo kirigauru kumadrakanithi Enfilaino Ekolomoto Nasiso Morume Karimi Bruno Nakamano Tuetua Mwali Atangazaji ba Weru TV na Weru FM Bakedro Bario Kenda kumatia mwao inyankuruki Genzi Tuina baubwe aja ko aja Nontua Kardinali kuma kaunti 047 Bakasa babisha wega vile wadu wana wega Enajivi suri tamashani Ejatu watanelekiri Weru at 8 Weru at 8 Gutonye regular ni siringi $500 wake Na VIP ni ngiri na $500 wake Kosa uchekwe na ujue itakuwa long weekend From nayo ishajipa Weru at 8 Kanyake Mwanki Rumuri Umamundune Ija werune Weru at 8 Vultures are gathering, Ladama. With every beat that falls, power shifts. I want them to feel the emptiness I feel. All of our property and assets shall be left to Amichir Achesa. Our legacy unravels. Mimi ndio sheria, mfalme wale Murat. Who will be left standing when the last beat falls? Shanga Season 2, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Stay connected to DSTV Channel 163 and GoTV Channel 3.
Kaunti ya Meru ni ukaraya kayanjiritio ketha kumana na thirikari ya Kenya Kwanza nyuma ya munini wa rais Profesa Kithure Kindiki kudiunga maita ya tano ndene ya ntukui nkaiba mubathuji baki siasa bakiwete talire ya mubango ya thirikari yokuringo wa Timbaru Gachagua ruterero ya Kabo Butiani kinya rais William Ruto wengo ne thirite kinya Meru kiri mambura ya kurekeria mari kiri antu barabaringikite ni kwithukiro ni jou untubura ne debo kuoneka yanjire mo ya thirikari kwithirekia anda Meru yana yange ya maingine kiri mubango wa siasa ronoro rudhuraniri ni matendula bottom Jumamosi eje munini wa rais Profesa Kithure Kindiki nerigeri kuriunga ntere chabure kiri mubango jwa gukiria biashara banini na mbeu mbithi iria kethire ndiunga yawe ya ithano mweri juju wa kaunti ya Meru. Kama naibu wa rais, kazi yangu ni kusaidia rais ili ahadi ambazo tulitoa tuhakikishe ya kwamba imetekelezwa. Akiadia ntere cha Southimenti Jumapili Ndiru Mithikari Nturi uria niwe organizing secretary wa kiama kia DCP na ugire ati ndiunga iji ni chagie siasa cha kugeria gucokanirio gwa Timbaru ba thirikari Meru nyuma yawe gutonya kiri rutere ruregani na thirikari. Ego ruma ntugu emwe Jumapili Mr. Manembagi ayeta ko maita 3 ndene ya kiumia kimwe te oma rais yake thego Jumatatu te brandira arerie gando te thirikari tukana nompo ndagurire mwana ore orira no gurairo mugate bara mate kurire bagurairo ari ibanyiri ande dai twirira na miaka nili twiriraga tukarira guru hiyo grupu yote ni wale wajishindwa na kazi. Sasa ndio wanasema serikali ni mbaya, na wakati walikuwa huko au kwa wanasema serikali ni mbaya. Sasa kwa sababu hapo sasa ndio serikali imekuwa mbaya. Bana sisi si wajinga my friends. Kindiki amwe na bobo ariuga ati gutigika murigeria kuriunga kirimara na kinya Meru akiuga ndiunga chawe ni cha kugeria gukinyaniria wirane bwa rais William Ruto bwa bottom up. Katikati nitakuja hapa mara mingi sana. I will visit Central Imenti na Meru County many times. Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays, Saturdays, Sundays. Baka munizoe. Si namna hiyo. Na sio Meru County peke yake, the entire country. Aregani na thirikari amwe na bobo ni bonanetie gutonya siasa ndiunga iji bakiuga ati mbeca iji ira bakweja na itiomba gukiria uchumi na kuringithania mubango juju na jwa kawira mwangaza jwa Korea. Deputy President narari necho Deputy President ya ari naicho na Bruna abwiri kwe na imbwa kawira na akaru na kawira kabwiri kwa ya kawira ai consultant because Kindiki bila rari abyo ne ani okolea series 2 nonto utiombo mbira owe omba kuma Nairobi okari ande na yumbe oya milioni 5 se president oya cha kuhiri Raimu hakinya maana 5 obonka MP na ndogo yaneana for 7.1 million 7.1 million bokarana we contrary to established structures say youth fund Asula fund women fund na kinyanga era ina structure iko na mbesa si empowerment so we wonder we ni andauti we wayire hantu siringi kanegana mwanya waku na kawira wokolea nimbi otinyu no tokawira we mandubuti yana nawe inyega na rabo yabo rezi mbesi ira bwagire hantu bitoro nyamandi buti kabenya kawiro komba kora mandi buti na matrizimo so utimwanya the only thing difference oraka imbia barita video ni Rwanda gwa Timbaru ba thirikari amwe na bobo ni bagwete mbaru mubango juju jwa Kindiki bakiuga ati jogeta Antoine kiri gukiria biashara banini jaura Kenya Kwanza ya ugere kagite ne siasa cha 2022. The president baatu to support thirikari ya Samoei William Ruto nyonto otonge twijo agathia Kenya bwega twe nyuma yawe no tonge ugaturetera maendeleo ande kora antu bange bakuthi baadhirie party and state commissioners party bakauga bejete kuita Kindiki na professor Kindiki na William Samoei Ruto mtakubali ibu kuwa tokana na Kindiki wetu ukataka na mwana wetu kabisa kai getu geto kanyire kaine wano
urwambo lianto betu kanto kanini yake kuma koi na limba ndegure rombo utrenge to atnya getene gato getete atia endo terenga ibwega terenga ibwe la umbero woka ikakiro getete atia ukaikakiro getete atia ndwaria ijinande nikionaniria gikinene ati Kenya nitonyete siasa-ini cha 2027 Rais Ruto akigeria kurikio gwati mbaru bwawe na rurutere ruregani rugichietie ati Rais Ruto akathana gipindi kimwe kika miaka 5. Mko tayari kushindana na jamaa? Yes. Watajua juizi ndio. Kiri muringi kura ni matumbigirwa methombonera na gwetera 2027. Masendomba garo ya siasa Wero TV. Akariba ntere chiego jina kwenesho mbunge kia South Imenti bawete bobarende tike minister worimi ndigorone kidire kidana nuanjare ne senator wa Meru Kadhuri Murungi akariba bariwa bakwende tike kidire kichoga county na Meru na mutongeri Robert kunenkerwa tike ni Kadhuri Murungi nonto no ino menyo bonene boitithia ministry u na mbere. Baba ni akariba kumamirigene goji baraba shumiritie kuwa nebaigitwe monyinka kere thirikari nene naterwa mono ne kwerigeri mogaruruku kere mawaziri ba thirikari ya Rais William Ruto nande akariba bagishumiria kuga na kuromba mutongeri wa mugongo gutigira giti kia waziri wa urimi nigiochokwa ja Meru na bakiuga barenda kinenkerwa seneta Kadhuri Murungi nikiria bakuga na umaseneta Murungi ari na kathariga utongeria gitine giki bakiuga ni mutongeria wije bwega mathina joremi na arimi. Tafadhali kiti agriculture na CS ipatiwe Honorable Kadhuri Murungi ndiye mwenye kura yako yote Meru. Ali MP gutengo gia atari tayatu ya majani no ongerere shilingi 5 kile majani te Kadhuri Murungi no amantu mamira atatu de kolwanamo abane muremu amira netokalwe ni muntu ra uye mitora kana ndigo ja South Imenti no tini jiae netokalwe ni muntu ra kumenyambi kira tukulima tali kwanza kadamia ile tete na uko no Kadhuri Murungi uma gututedia nenko menyane nkelwa gete oti tugafauru tukaromidiana gukurukira agriculture no totitore arimi na totegwana gwa gwikieria totegwana gwa gwikia ndigo tiga tukulira uko no totena wa gututedia ende Kadhuri Murungi akanenkelwa gitekeki no toni atwije nkoroki agatutedia tuonete akigerie kurwira antu ba mira mono mireta mburiwa ni thirikari ni arwirite majani sana bagwatana na munyegitarira barwagira reforms cia majani kurukia kariba bariuga gite kia waziri wa Roje mubunge wa Mwekuru na gite kia ngabana wa Meru itebi bionde ne mirigene nyambene bire na ndiba kiuga Imenti etigimpione gitumi bete gite kia waziri wa urimi na nkuruki ba kiuga ukanyumene kere thirikari rikurukite Meru etuire na mawaziri baire mugaru na kere thirikari jia thaiji batuye tule Imenti nonto kwemenire bwari ndene ya igembe siasa ndene ya igembe ngavana ndene ya igembe batuye nto ba Imenti twakuromba buruko kiombe kikaga kwari na mali kenda teni bila break ye kuyomba kubwena ethirete na mpinyano na alisabu tunengere gitigia CS kia to propose kinengero Kadhuri Murungi nuwe tukuona ari wa gwete kwa na utongeria daiji ngavana ni arathire rutere rwa Nyambene na waziri uria ari aumite rutere rwa Nyambene na tutekuigwe kinyori tobwae tuma thirikari cia mbere na wire cia twire iraturaga batue Meru entire Meru engana uri erangana turetho tuna sloti ijirere onde cia CSS ni migambo ere gwatigana kwegana ni akariba kuma mirigene yankwene bakiuga seneta Murungi akayo getigeke boba tumagaruka kiamene kya UDA na barabara rebe kumagaruka bonde bagatigira bagochoka kukaire na nkuruki bakiuga bakethira bakigwata mbaru Rais Ruto kirekorora gite kya wekyo rais kwa kipindi kya bierekere siasa cha mwaka wa 2027 Kadhuri akawa gite kya CS etugwetigia akomba otethia Kenya na Meru ere amwe yonde tabane ndera CS bendera ende batu Imenti oto no tokwariria Kadhuri muntu twitaira ngoge muno na giteo gekinene sana bere makadhuri etagwa ground master na no akomba ground ye Meru
kinya guketha kwina difficult times atia kathuri no Meru na imutongerio mwega na nendi nandu bonde na kinya andu banyambene bonde hapa kulinga linga mbe bakiwa kathuri hawa kitike agriculture. Sasa tunajua ukipatia Kadhuri Moronge hiyo kiti, Wameru wote wanarudi kwa yundi yeye na tuanzamani tunapambana pamoja. Baba wa taifa, chagua Kadhuri Moronge akiwa waziri wa kilimo, na sisi zote tutapenda na UNDA tutachukua mkondo mpya. Tunangojea na tunauliza president, tutamuunga mkono kama atafanya hiyo kazi vile tunataka. Na sisi hiyo unasema teni bila mbreki. Sasa tuko hapo na hakuna shinda. Tutatembea na Kadhuri na kura za Meru County utapata zote. Mageshigo mbunge kia Southimenti nke report rate doshe Weru rea kwa rieto ni Mutuge Kare. Baingi ba kurunchiwa muno bara yakuru kuma kirwa na arisho mbunge kabori na bagunekite na itangi barwe kuma kire MC wa wandi umakena Morogosho akere kaitega goya na itangi biarwa itangi bine ndi biotetherie kuruba kuthira bakiuthia mirio ya wetangire ndaya utarwe ekuruba bagunekite ne bethirite bakona ne kuirukwo baikatha makena ne wetana mbere kuba watambaru Gakimotegi na riboti kuruntiwa na baraba kurakura kathumba kumantere mwanya cha wandi akirwa na ari ibagunekite na matangi maroye kumakire thirikari ya kaunti ya Meru rungu rwa ngwatanire ngaba na mutumato ithinkia na MCA wakirwa na ari makena Morogocho araki aria makena kuga matangi mama makabaguna kukundaga roye karibu nabo tikwena ari akande na kugwirwa rira mbijite tumete county government ithithio rira rithithitwe hioni twena ngavana wa Meru County Mutumanto ithinkia kenda tumba kuretera akariba baba kirwa nari matangi kangucokeria mwathani nkatho ni untu boria ndona ekuru baba ekuru ntigwa baria bari desperate ni untu bakwithirwa batethairwo inya pena ruje ende gitangi keke gikomba kubatethia kinya kajuju kabataira ruje akonorerwa nyomba akomba utumure nyomba kiria kiangwiria inkatho iria ndaigua bari nacio na nkera mwathani bubwega nontu nkatho iria ndona ndinacio nkuona untu bubu bukabatethia kiri uturo bwao kiri ngugi ciao cianja especially mwekuru kwithirwa agitaga riria ati na inya gutaturuje turio au orikone rikamutethia muno ukamata ntumwa cia ngavana mutuma kuma kire ekuru baba mbikia nkatho ciao kiriwe na kinya tukiuga ndamukinyira kam ngavana wigwe ekuru baba bakirwe na aribe na nkatho muno na ruande na nkatho nyingi muno ni atongeria betu gavana wetu Mutukumanto ithinkia na makena Morogocho MCA wetu kuona bwagirite kwija guturetera matangi ndene ya buri ekuru baba bagwiritwe muno na bagatetheka muno rimwe kwithera kwina ration nyenduje ira twithera twina cio nao nari kigirwa nari buri matangi je nyomba cia ekuru baba bakethera betu maira bwega twenda cokia nkatho na ntobo thirikari ria tongeretwe mutuma na ngwataniro erereo ya MCs betu na ngwataniro na governor ina maciara ja maingi barana babagunekite na matangi mama ibachokete nkatho cia mwanya nontu bontu bubara bakuga na inkuga ibwega nontu bwa makena wa Morogocho na mutuma toinyibia nontu bwa guturigikana na niu twethera twina thina ya rosi itangirerere na rio nkugwirua nontu ndethira ntena tozi kwaura mwene gatindirika urambezerete na miaka 76 agekirwa nyomba ure akona inyaka jojo kamutaira mitungi ere rojere ategwirua gatindirika kagagekairwa roji aja kariko ne ugataga gakanyunyaga na kakanya ruri agu ne ngweretio muno mbikeretie mami okwa gatangi gaka atiomba okinyaja ende na miaka mingi akwie miaka egana inkatho kire makena wetu Mutumanto ithinkia kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Weru TV niukambitaga Mutegi Mwandiki munene kiri ministry ya kigina Chris Kipto wete thirikari tayari ndirekeretie kigina kionthe kia utetheria ritwa masukurune kia mwaka 2025 ya kio capitation ariwa mbesi yiki ya kuthirita kinya masukurune ukolotonene ministry ya kithomo no thirikari ndirekete kurita ngui yayo yani kurekere kigina kikenda kigunaritwa
So I want to inform Kenyans that we are up to date when it comes to a release of funds to schools. We had a budget of 54.6 billion for free-day secondary school education for this fiscal year 24-25. And the schools had 3 terms. So we paid first term, second term, and I want to confirm that we have also, on 19th this month of May, paid the last amount of 11.6 billion. So we have cleared that amount. And also for junior secondary school capitation, I want to confirm that the budget was 30.4 billion, and we already paid the first term and second term, and now we have on this month, on the 19th, we paid 8.9 billion. So we have no balance, at least for this year. And for free primary, we had a budget of 8.4 billion, and we have paid all the amount. The last amount that we paid was 1.4 billion that we did on 19th May. So I just want to confirm to Kenyans that a total of 22 billion was paid on 19th May this year, being the last amount of capitation due to schools. So if there are still any questions around as to whether schools have received or not, I think that's a matter now to be answered by the Ministry of Education, because they have received the money. Muthuji wa siasa Rigathi Kimathi nataritie kuria kwandro kwawe kumana na siasa kuoneka kutharikira MCAs NDK nyuma yawe kuwa Meru iri ontakene. Kimathi ariwa rite itere ocokanirie miambo kintu kiria kirikebata nende ni kuolelia mantu ira NDK ethirite akiolota no yachwira ntaira antone ndia kwithira antu becokanire miambo ira yumba kwithira coke Meru kiri mpathu na miario mithuku ya kisiasa kairi kaunti-ini ya Meru. Baremero ngugi thirikari ne nkuru bangi baracokerwa ngugi na kairi no bakweja kuga ana betu batiandikwa nontu ba wage bill mutu muntu ethingie keja kwithira ugo tiumba ku manage wage bill we Meru County, then you have no business being there unless that one is done. Then I repeat again, Service board bandu itukumba gwita ngugi ya kuhaya kana kuandika nontu koti itebetikiritie so nontu twekirite mbeca cia kuandika naku bwa mbeca about 189 million mbeca ira itumba gwita ni kuandikana na niki ugona ndo kwenda utumira kanya kagwaka kana ga kuoga ngava na njara ukiwa no kwenda kuandikana na hiyo ugo ri MCA na MCA wenzako waitere mbeca ira ciari cia kuandikana baikia kimaendeleo kana nteto na ingi inumi aria Zipora Kinyora na MCA wa Kuoroto akiariria mantu makoni wandikania ga kaunti ya Meru miarieretete moni mwanya kiria atongoria ba Meru akiaria na metha yetu ya ndeto na njira ya mwanya Rigathi Kimathi no Muthonji na mutaaramu wa siasa nkinyawe na umirite kuruta moni make ara kugakira mutongoria ri na akia kuruta moni na nabatirie kunenkerwa gitio andika ki Meru tutite bwaga uge ba ZDK ija kurikania thirikari autumite nontu kurikana autumite mantu ne jatikari bwaga no na thirikari rariku na rwari rurunde rurari to nontu ba konsana kuthikanira ku kwa maana mono iko ensure batu to kwaraniria even if there is a concern mheshimiwa ZDK itite I feel those are valid concerns chumba kwa addressed to castigate. What we need to do is itwe twaranirie because rida atongeria bakambiria kuona ni akiara inyato tuko tena onda you review mheshimiwa ZDK yoretie na madina jana twenajo ikwa kunenganira kanya tugacokanira kanywa tutige kukeranira biara turi atongeria Nkuruki kinya kethirwa mtu nakwaria ya karaje kana ndi kwirekana uri ari no ntuba kwithirwa koratiro giki kana koratiro giki itutegere context these issues that are raised tutikeje gutamiru na confusion ya kwithirwa ati mutongeria aria akethirwa koratiro giki kana koratiro kiria na Bokoni ndiongea munini wa rais Kithure Kindiki kiri kaunti ya Meru Kimathi aruga no ntuba kiguni muno kiri ya Meru kuija kwa mheshimiwa Kindiki Meru ni uguni munene muno kiri ya Meru
event ile chiko happen na uguni kubura buliku, then it's a plus. Ko batu to particular to embrace. At the end of the day, we are beneficiary. Mumeru o abeza hoteli chetu ni kuona ngugi, biashara chetu ni kubwa na nya guturika na kuteretera mbele chikudi, because at the end of the day tukwagatire mutongeria rere ku na bati kugitata kwa nafasi akadiurunka akareta kirato pati korea na Mumeru akagunika ingo appreciate kuthora mutongeria wandi na kumba kuiza Meru na rikana au kanyuma atongere babo batiromba akona kanya ga kuiza Meru ko witi no guniki bonene muno bakinya bakeza batikia maana muno mibango na mitaratara kana project ira batro promisere imuhimu muno ke budget ujiritigere to ensure Mumeru akugunika kethi barabara kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Wero TV niokambitaga ki Mutegi. MC Bameiro ni barombete keni kia ndege Isiolo Kenyero na Mpweke ndo tumika kiri ukamati bokimera kemera na ndege MC Ba buete bobo ateithia bonene kiri utiera mitino ya ngari chemera ithirito kingia ni kwithira kenia pariti yaka itaka musemoni wa watimbaru bamera na muguka yura yokubangi ni onto boswira ngari chemera ntaira ritamoneki na riboti. Ambunge akaunti ya Meru ni marendekithia kuthondekwa na kurugurwa gwa kiwanja kia ndege gia Isiolo niguo matwarage mira yao na ndege ithenya ria ngari nginyagia Nairobi na kaunti iria ciingi. Makauga ino igateithia kuthiria mitino iria yonekanaga barabarari kumana na ngari ino gutwarwa na ivenya muno. The only solution ile najua inaweza tusaidia ni airport Meru huko Isiolo. Hakuna solution nyingine. Because hiyo miraa itaharibika kwa barabara tu. Na region. Sisi tu tunaomba tuangaliwe upande wa airstrip ile iko Isiolo. Hiyo tu ndio solution ya zile mashinda ambazo tunapata kwa barabara. Waugo ni maragwa kuongererwa kwa warie wa barabara kuma Makutano kuthie Meru no gutethie kuthiria mitino ino kuri ngari iria no nginya itumire barabara. Na pia serikali iangalie iweze kutupanulia barabara kutoka Makutano tupate kama highway. Hata sisi tunahitaji barabara mzuri ama ni aje? Tunahitaji barabara mzuri. Tukipanuliwa barabara accidents zitapungua. Goko makiugaga thoko ya mira yagirirwo kuongererwa niguo ikoragwo kuo thaa cionthe wana ngari ingithia kuvira mira na ikinye injerere. Market ya mira inakaa ikiama. Mtu anakuja kununua asubuhi, ukichelewa 30 minutes unapata ile ilienda ingine unauza locally na unauza very cheap. Ile haraka wanakuanga nayo ya kutoa huko mpaka ifikishe to the consumer kabla ilose value, ndio hiyo haraka inasababisha kwa barabara. Ni maragia miario ino mari thiini wa tauni ya Embu kuria maraukite mucemanio na arimi na endia a muguka niguo kugwata kivonia kia mitino ya barabara kumana na ngari cia mira na muguka gutwarwa nevenya muno. Ngiripotera Wero TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. DCC Omutwati Sylvester Mwangulu wete kuritithiana ngwene utasukuru ni bitumi bile bya binene bitumitiana bakethera bakigia hana ntere Mwangulu ariti ya kaitaka musemano yo aciari na ari musukuru ne ya Njalo. Nicolas Chabari na Ntetonkuluki. Manto John de Jaraja konye raitsishana na mamo manto omara thirikari kinyiritie no mwanka muciari anenkere mwana agwake ni kithomo nakyo kithomo kianjirite kuonekana takage kwangaratana antere amwanya muno sub county ya Mutwati muno ntere echianjalo ana abaingi bate ya chukuru nonto obwa manto amwanya maramariritie ekirikwa mano kya ikuru chukuru ya primary ya Anjalo gatigati ikatongeria aba ukalia batongoretwe ni DCC Sylvester Mwangulu ya watoto kupata mimba mapema kutoka shule, wengine wanaingizwa kasi ya child labor ambayo ni dhuluma ya watoto, wengine tena wanapachikwa mimba, inaleta hasara kubwa kwa jamii hii. Issues and dropout, child labor, early pregnancies, no thinere ritenthi na icho bakwito sensitize muchema ni yo apart from kurutana aciari manto pathways bakya leo sensitize manto ya dropout na kura na child labor batu kutumba kwetha kwena retention chukuru. Tumejadiliana jinsi ya kutetea mambo ya watoto, ile hatua tutachukua ya kutetea watoto kuwa rescue
na kuprosecute kukamata wale wanadhulumu watoto. Tumepitisha kwa kauli moja na wazazi wa jamii area hii ya Njalu sublocation, tumepitisha namna ya kuimplement hiyo mambo yote. Nakio gikundi gitege kithirikari kiakithia na mbere kuthetera amono ana abanini ikibumiretie na kinya tutaulo otwa amweri turabanenkerete ana bari na bo ana aba aije bakinenkagirwo amboxa kenda abathina mbere na kwimenyera anachio meankeje kinyete itokwethwa twe na kieba muno nontu gwa kwithirwa kwiyari bado bate komba kugwata kuona those basic bate kuona pads kana chotomera, which is a very basic need. Baretereta na betu bari washable sanitaries na mboksa zikiria na bayiye kenda na bongo bayiye batiba ba neglected. School je to advocate usable pads na icho to bareterete narwa na to eba trainer how they can be able to use it na toke advocate that inyama ntuja thirikari na ishirika yushonde baithia policy bakothithia. Let us also be mindful about dignity for our girls and also women. Even women go through the same. Komanja Loegebe North, Peter Nicholas, Chabari. Atongere bakendini ntere chiembene babwethetie ngwatanira baweta Global Alliance of Pentecostal Churches kenda kwithira benenye ya kwariria mantuyo baribo bongwa bakiaria nkulukini bethrite baitariria ndebaritaniritie kwe ya mataro ngavana mutumantu ethingi otira thirikara yawe ni wita boya na ura kubatere nibachokete bodi muongo tira nibakurumira njira imbia Kristo kenda korona utumiri bonda wa kulebia nana kugiana bariana banini Bejite amwe bari atumirie bakanisa mwanya ntereni yise igembe kuthithia muungano bagwitarema Global Alliance of Pentecostal Churches jure moroto ni kwireta amwe na kwithira bari na uge ni kenda gutethia antu mete twithira twina ngwataniro ye ya rema ni kenda twithira twina uge na muno gutethia antu betu ndene ya kanisa na ndene ya community kuhakikisha kwamba uturo nibo boya ndene community yetu ibariritie nteto cia wagagia bokaria bure bwithirite bugikujiro miankene ya Meru na county Motoria Isiolo na bariuga bendi gukaranthi na atongiria bathirikari ni kenda kwajana kirira guswira untu buntaira batu tuwatanirite turi mwaburiyu tukaritana antu njira nyingi muno ige tuna porous bonda irantu baba ingi muno bakwite ndene na kuywa ngombira cinde na igembe turi ya kanisa na turi mwaburi kwenda engage relevant authorities nikenda antu betu ba mwirigo yitu watene na Isiolo ng'ombe cietu na into bietu bitikayo kairi tonto kinyani bakurikani bari bagwitikanire na kwandikanira na county usiankene na Meru indi batimenya kumari wina rujiro aterere mukondo kurikana 2013 itwakarire nthi turaria mantu ya kwiyokora ko yitwa na tokara nthikiri School of Government ya Embu na toya na njira mechanism ya kuthiria mantu na tukona chokerete ringi bere tikumja kwelewa nigi tumite mantu achokana ntutobwithia dialogue for a whole week na toa kam na roadmap ira twetere MOU ira twandikanire na these counties na toa bwithia the first prayer caravan ira twabwithirie mutuati na engage antu nikenda mantu ya deliberately ya handled nikenda antu betu betho baina thiri na antu betu barima na barithia batina ugwa kwendi tukwenda ku revisit mantu yo nikenda tumenya inari kwina gaps ne tukwira security organs na thirikari yetu ya Kenya na ya county twatane twakisha turoboate waringi no tinto bya muntu bibati kura kai Dennis Mugendi Weru TV Igembe county ya Meru Atongerie ba scout county ya Meru ni bona ni tebari tayari kwithira nende bakiwatana na thirikari ya county ya Meru kumenyerera na njira ya kuanda miti Mtubura minister wa mantu ya youth na mesetho Elias Murega wite bari tayari ya thirikari ya Meru kuritangweu Murega nkulukini wite mantu igi uritani ba scout ya kithira yita na mbere kenda minister ya wotira youth ba ni bakwithira bakigunika nkuluki na njira imbe ya cio batetheria ukiria utorobo kazi nyingi zile ambazo tunafanya kama wana scout. The scout has helped me to be disciplined, to improve my self-esteem
bakiaria county commissioners iba akikundi igia scouti a county ya Meru wamwe na Elias Muregoro ni minister wa manto megie mbeo mbithi na kinya amichetho iba ugite bakathi na mbere na kurutaniria angugi amwe kiri thirikari ino ya mutuma anto ethingi gutigira kinyiba kuthi na mbere na kumenyera ariera bonene tukethro twi waka grocery na scout association ya Meru County kenda to ensure kwina environmental conservation ikenda twithro twina njira injega cia sustainable measures cia environmental conservation itumenya irariera we are concerned na environment boni wa thoboetu wa ithanthatu urabo twira tumenyere intobira bitu thiurunkirite ko batu ja scout turirende tukanda miteno ntorende ni twanda thirikari yetu ya county netu ngugi na batu scout tuteanda ke tukaanda tukekira roje tukamenyera mwankira mutijwa jukure ofisi ya mheshimiwa gavana wetu Jawe His Excellency Mutuma Ntwethingia beta bathuganie batu kama scout tuina mrajo wetu tuina juu aja tigania I think west na mrajo jutete well utilized non to kuna structures chibati kudwa chiputa up there Jonto ofisi yetu ya Kenya Scout thai atura atulisite atukombolete nyombe atu ni ndene Meru County itura robire mwanka of torugura office ndene Meru County through our headquarters batwitikiria na our commissioner tugakirwa nyomba yetu imwe kwambiria ofisi tungekuwa tunafurahi sana we ambaye our students bakomba kuona uniform bagasika bakomba kugura uniform akui anto yetu ita Embu kana Nairobi. Murega ariuga akuringana na maurutani ma scout ithagiro kinenkerwa magatetheria amono kire ministry yake kuthina mbere na kumenyera mbeo mbithi ana baba nabo bareke gwitanwa nibe bomba gwita kuritana bangi riria kwaumira ikarika ja riria ya kugwatwa kwainya kwa nabare na manjira jumirite nande kinya ja kugwata antu barume nitugwitana scout betu against manto jau na tukabaitana channels cia kwaririra antu jabo bomira ina babweri kugea na tababweri ko report na riria scout ba betu no tutugene responsible citizens ba menya manto jau ni bomba gwitana bangi au nikuo gintu kira tukuthithia na ja mashinani tukwenda from the basic area and the to develop culture kwithirwa twi gender sensitive na no kumenya culture chietu ichigwa kwina cultural practices like FGM region ino still we are the top to tongeretwe atongera betu ba scout na inya membership ya scout tomba kurwa fight against FGM kana cultural practice ile itetekeretwe sheria tuendelee also to sensitize our boys mantoa inyakana gakaeze nontu na nditha ici iza kauririte yes we are forefront kire mambo mantoa girl child na inyayo to encourage tutigana ndoa chia kinja iria chithara chi especially mantoa sexual violence Kumegebe North Beton Class Chabare Muthiga nteto chiwero ngucokere nkatho no tubugo do watandite na urina katho che mwanya kire barabonde bakinyaniritie nteto chotu kubodwa de amona mubango yo arwe siasa unato madhidi ya ukari maurini krimi nani mutembe yedwa. Good night and God bless.